ni wa motongo inaindi thini wa kilungu kino twina ngava itatu vala twambiana Mauvoo twimanya okila kithiwe cha kitika kwi muthenyani wa iyo na indi twifika thini wa kilungu cha mathanguni twisene cha ukindini wa mathangu maitu na indi itina twiminukililia na uneni wa imwe kwa imwe na atongoi maitu anyuvena ala makwenda ivela umundi twina mutongoi ukwenda kivela cha matungulu cha umbunge ulani bwana Peter Kilonzo ni tupitha tuwatiana nake mwendoni wa saili nginya mwendoni wa saa itatu nito Erastus Kithuku wanzo moto tamba nginya muthia wa kilungu vaya mwendoni wa saa itatu indi tuambe kuambia na Mauvoo atongoi mangwatanio ya One Kenya Alliance oka alani Kalonzo Musyoka wa Wiper Musalia Mudavadi ANC Moses Wetangula wa Ford Kenya na munyanya wa KANU Gideon Moi ni maimwene kweleano nu ula waile kuo kile kivevero cha ngwatanio isu kwitia kivila cha usumbi ujuvanini wa ngili ila miongweli na ili kuyanana na andu amwela mendini wa umbano wa ndongo iswinya indi maenetikala kwetwa masitomo ni kana amemba maoka kwi wakatano ukite ni makwambia iseso ya kwivetanga kuma ngwatanione ila ingi sia kiuteti tanasa Benjamin Mwaka niwe okutuvingu ya Vilingi wa Mauvoo na ilivote umbano wanza manene ya ngwatanio nzao ya One Kenya Alliance pamwe na ndongo isiasi ya mangwatanioni umonde vamusienu ilovi wina asia matunda kukonya mitilatala minene ilavi isukumitwa kunenaniwa mbe we unenanya kukonya nulo kokilya kingu ngwatanioni vala kwanana na ndetu ilatu atone wani amwe alame umbanoni wa kimbithi wambe wa masaa mwonza ni kana kila chama kiukitia mutongo wacho kutangaso mutongo munene ngwatanioni ya One Kenya Alliance na itina wa kwemela ziasi ya kuthima utoni wa kila mutongoi Stephen Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, Gideon Moi wa KANU, Musalia Mudavadi wa ANC na Moses Wetangula wa Ford Kenya. Yu niwe kwithwa thitumika nthini wa maunenanya mavyu na momo alamati yete. On matters National Super Alliance, NASA, we, Ford Kenya, Wiper and the Amani National Congress wish to confirm our irreversible commitment to the One Kenya Alliance in partnership with KANU and any other like-minded Kenyans. As far as we are concerned, NASA is part of our political history. All that remains is the final process of closure, which includes a pursuit of financial accountability and statement. Onauwe ovo ndongo isiasa ma ina mbe ANC na Ford Kenya ila sindeno angwatanio ya NASA na Wiper ilavyo NASA ondumwe na ndoni ya kiuthukumi na Jubilee otakano siithiwa yambisya mawalanio makuthama ngwatanioni ingu kwi wakatano ukite no kana kwambisya misumo na makina meu view nthini wa One Kenya Alliance. We'll begin the process of getting out of NASA because that coalition is coming to an end. So the answer is yes, it is our history. The second question, as you have seen from the statement, we are going to invite like-minded leaders, and there are going to be many, and many have expressed their interest. So treat this as the forefront team. We're going to have a bigger team going forward. Let me make it very clear that these parties under the Political Parties Act are run through organs, and the organs of the parties must meet. And this Friday we're going to call parties and their organs to set those discussions so that we make it formal. We don't want to speak on behalf of the various members who are not here. And as you can see, we are only representation of a few of our colleagues. Dhini wa maunenanya alamati yete, kila chama kikethia wakitetea mutongo wacho misingi ni utoni ki utongoi. Utuika na utalua kura na nguma. Utoni waki mbesa, undumu na utoni waki uneni na mithukumile wa Kenya onandisianza. Matambia, mambia vatialite ta mwaka umwe au, no kanoni vani munene utwaiwe mwaka ukete. One Kenya Alliance is not just about political parties as they exist right now. It is about all leaders, all Kenyans, from wherever they are, from the north to the south, who believe that this country needs a chance and an opportunity for proper economic rejuvenation to come in. So don't box us in the past. Let's look forward towards the future. And I can assure you from where I sit, as a founding member of Jubilee, as a former chairman of TNA, there are many members currently who are on the way coming to One Kenya Alliance. Ndongo si umwelimbitu, vala mudini wa President William Ruto, unendi ndongo isia NASA na ngwatanio ya One Kenya Alliance. Sieke kumunenga President Uhuru Kenyatta akivalua chomo cha kuvua ikwatu mbau.
naye ndasiyumbanye kutitiana nake univanine usuukite aiweta livoti ya BBI ila ndongoi ii sinekwatasya tainaki mienguta. Ati tubadilishe katiba kwa sababu ya tamaa yao ya kutafuta vyeo. Saa hizi hiyo imeshindikana, tena wanazidi kusumbua rais saa hizi ati sisi utupange kama watu ya NASA. Sasa rais anasumbuka na hiyo watu kujaribu na hawaelewani, kila mtu wako na tamaa, huyu wako na tamaa. Huyu mwingine anasema sijui yako na risasi ngapi. Ule mwingine anasema hawezi kufanya kazi na huyu mwingine. Sasa wanamsumbua rais badala ya rais kufanyia kazi wa Kenya. Sasa rais amekuwa ati anashughulikia watu watano hapo kujaribu kuwapanga na tamaa yao na kiburi yao na mambo yao ya ego kubwa, mpaka Kenya imekwama kwa sababu wanaume wachache hapo wanazunguka wakitafuta mambo yao. Ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava kaunti Lovi yanitoa Benjamin Mwaka. Tio Mauvoo nimeokonia uteti ni kana muyumbe wa matungulu Stephen Muleni wa sekanangwa tenio ya kiuteti ya NASA yovo aithingilila chama cha Wiper ni kiumbaniti ya kuosa usumbi wa mwakani usu twathi wa ngili ile na miongo ile na ile muyumbe o ni wakulia ambaye ya mukamba imukwate mbau Kalonzo Musyoka ayasi ya chama cha Wiper kielelo chacho ni kukwatania Akenya kukitana na ulusani na kukilia ukwati wa enende ndeto sia mule ni sia kwatu ambao ni muyumbe wa mwingi ya uthuloni wa asua cha usinguna aiweta Kalonzo ni mutongoi uthukumi wake uisikie nesa itina wa kwithi wa ai munini wa president uthiumuye uya Mwai Kibaki boni mutesia nilivota witu usakoni munene uende na uthengea vena makulu maingi kunanyasia maimosi ya kiuteti kivo chama cha NASA kilake kumanitie aingi matongo yevo ndongoi ya Wiper kana Stephen Kalonzo wa Musyoka. Chama kini kithitwe kina maonanyo makwenda kuthela indivo vailiata muyumbe wa matongolo Stephen Mutinda Mule ni wa maikithia enende kana chama kiki yovo indi kithitwe kiuthi umuoni namo nimesema ondola mavangite nimekuyania nenda utabia kamba maitu kana meikenda anzika meikenda kiungona nundu idhi ma Wiper tutongowe ni mtongo wetu Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka ni tuisikula tuendete na already mheshimiwa Stephen Kalonzo wa Musyoka ni wapata nia na mwenyekiti wa Musalia Mudavadi Gideon Moi na weta wela tuita One Kenya Alliance na ini siku ya ndume ukulia makulio ma kana NASA ya kuye kana ni siuku nienda umea NASA ndiagwa ya ndiye after na ya pending Evidence matambia munini wa musumbi William Ruto Stephen Muleni wa makulia andu mamba ya mukamba kwikala itina wa Stephen Kalonzo Musyoka na kwikithia kanani wosa kivila cha usumbi mwakani wa ngilile na miongo ile na ile silikaleni miaka bewa miongo 3 na hii vice president miaka 10 na ila kwa mbio tuka niwo waambie waganga Kenyans na gendo kweta bottom up ya cha Ruto kila kimaana katika neno tuwe ni kusisia undu ukamba witu uenda silikaleni mwaka wa 2022 agenda ituni kazi bila wizi. Hii ingine tunaambiwa kazi ni kazi, hata wizi ni kazi, haiwezekani. Kwa hivyo lazima tujipange, na sisi kama viongozi katika mlengo wa Wiper tumejipanga mbele kitambo yao wengine, tunajua mahali tunaenda. Ndiro kinisia kwa tambo ni mujumbe wa mwingia udhuloni wa Sua Charles Nguna olawa sa Stephen Kalonzo Musyoka ni ndongo ya kwatwa na vevata wamba ya mukamba kwivetana na uteti wa uvungu mwiketu kisi siasa sio kungu kwa ikindu kitu bottom up approach onake ilo na mekulize no nine nikumielezea nesa na sindu ino kukengana maundu ni ma Kenya tizindu siago ile bai ito ya mukamba na Kenya kwa jumla tuko support Stephen Witu Kalonzo wa Musyoka atuike rais wa Kenya nondu ebidaila wa thukuma na Kibaki ni wakunie maundu mengi na Kenya maina mugo economy ya zeo na infrastructure zionde sai in place ko nitweke kutinda kuotu kengawa ni maundu matangatanga kwa hivyo andu matutwaite ni mama na abalukize serikali itu ya Kenya. Okavindani kau Stephen Muleni wa mkulia ngavana wa kaunti ya Masaku Alfred Mutua aikithika na sivitali ni siethiwa na ndawa na kwela nja uthukumi wa masivitali kuyenenthi na miaka ya thela thantatu na no tucia icie
utanenga ndwanda wa notoza sibitali ukatungira sibitali no kama nakulo okuthi nituno iye na itukolile anzisia ineza balatu ngongela ni ya maana kyozi kana munenge ndawa no kibuki poko haiwezekani. Tunajenga hospitali, wananchi wasaidiwe. Sisi na Charles tunakupatia pesa kutoka Nairobi, ulete madawa, ulete madaktari na nuili ndete nikologolo ya maendeleo chapter. Ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumoto ine wa kithuani Sambu kaundini ya Matungulu nitawa Boni Mutesia. Tuyuma kauntini ya Masako tuthikwa kauntini ya Kitui valanguthu ya andu ala akukuma isioni cia ukasi na nguni kuya mwingi ya kati ni makunwani metho na kiku kumana na munyau ula uwetetwe ni unyivu wa mbua kisioni kiu kwa miaka ili mithelu yuni makulia serikali ilikilele kati na kumatwa ya leu wa utethio kana molio kwa mituki nundu nza ni mavinyi omuno Lina Musangi na ingawa yonthe. Mawithiloloko ama mwingia katika kauntini ya Kitui ni mama tumetu ivetindiwa ovamwe na andu mako sub county nino mema kiana kutiwa makwe ya serikali vikiana kumatethesia. Uni kwa tiani na yua ila ikumbili itikisioni kieti na wambua kulea kuwa. Zeno na mekondo na ngaya mbazima ende ndikuongelonge na ngumwete. Akwelese kamemeka David Munyasa kuma kasteni la iwodini yangune mwingi iya kati. Niwaisi kana nimekalite muno matona mbua. Na zetu tialete kwa lili ukwa. Na kwa huu tuetonga mubaya muno. Tumatungia mubaya na tumanenge ngayulo umona kani nika nama tuete. Na zetu inabinde yaza muno mbua eto uwa. Tuina bagwe miakeli. Korona ni augie. Ya tulikela bae ndo tuwede wana kyo. Ngombe na jeni ja mozie ona bae mwedi ndonyo yuko twemathina ni ithie na kesa munyoki ula wikala na mama mukuni weisekana mekwata si ovivia wa makana itina wa serikali ya kaunti ino kungamia ovivia wa makaa yuwe kwache wowi kwangai na ninye abago nine binda yubo muno ndo nina cyana ngutsomithia na ninake ningui wangwete muno na ndina kila ngomunenge undu umwe kwimbua pai uyona wiba nguthukuma ukethe indo nya kwa na mbeza cha kwithia ndethi andu acu monthe na meyulu wako ningui wa umitio muno kuni ngukula cyanga bana witu kaluki wangilu atita muno kundu ko kwitu ithia twi mavinyiku muno no twi ya tuthukuma tuna biba cia maka macio kameka no amona twi ndungi twi ka pizza twi mavinyiku ko itu tito muno bindele tonyeka Mwende wa Ngonde na kiula ni ndiwani wa kule ngavana wa kaunti no ya Kitui Mwandu Charity Ngilo alikile na kumatethenya na mukuu uwa kondo kugwito tikothio twema umuni twema munyaloni twema ndani kwina uwa kumite kuma inyu mutu didi kwa ngondi oti ndogu. Patrick Kitonga ula ni mwikali wa kisio kike ukasi na ula unete kali aleu nuna kolise serikali likile katina kutele serikali amena nza kuatiania na mbua kulea kuwa. Nimechukua fursa hii leo kuja kuwasaidia wazazi wetu ama wazee wa miaka kuanzia 70 kuenda na juu ili nikawaletee chakula kidogo kwa sababu janga la corona limekuwa tisho kwa hao wazee na nimeona ni vyema ili niwaletee ile kitu kidogo ambayo Mungu amenibariki nayo ili nikaweze kuwasaidia. Kwa hivyo pia ningependa kuomba serikali yetu ya county government itafute mpango maalum wa kuja kusaidia hawa wazee wanaumia huku ground. Kwa hivyo tunauliza ya security, food security ili waangalie hiyo mswada sana. Kuna watu wanaumia maeneo ya Ukambani. Unaenda kwa jadi. Ngaya mwathime. Nurene bya mwathime. No murongo eja. Nenyi mwana kenyi ko mwegada. Kio cha ekali ama wakasina muno alama ku nikana serikali na ndo mangoyo leo mabikie kulikila katina kumaite leu nondo ne mabikie kwa sakana vena ilungu ya tamyakele matona mbua ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma sokoni wakasila imuingia katika kauntini ya Kitui Nili na Musangi.
Tuwa Kitui ni kana tanzemwe ya kwa ilia na kuokilia kisomo kaunti nesu ya Kitui. Muvango wa vengi ya Equity wa Wings to Fly ni wa mekia amanyua maana atano na miongo mwonza na dhandatu muvango ni osu. Amanyua asu ni mekwe kwati wa kana ni mwakwatu ambao ni muvango osu kavindaka maende kwe yumba ni ya kuthima skulu ni ma sekondari. Onesimus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo kuma Kitui. Mama yesu sindio? Yes. Amanyua mbewa manatano kumesioni kibathukanyo kaunti ya Kitui maafikiana kutethekana walanyo wa Wings to Fly na elimu scholarship kukwata mbao masomo mondhini wa miaka ina. Huni kuyana na mongami wa vengi wa Equity uvonge wa Kitui Francis Mbindio bala ineneti na waiseso iwa wetakana inenzia imwe ya kuikithekana ta vengi ni makwata mbao kisomo cha amanyua ala momete mesila mevinyeki ukwati kukwata kisomo ota amanyua alangi. Neta wa Francis Mbindio manager Equity Bank Kitui branch umunde twitono tanu mwinge muno nondo wa kukomishonisiana maana tano miongo mwonza na dhandatu kuma branch itatu cia Kitui mwingi mutomo na Kitui siana isu ni planete cia Wings to Fly na ilenge cia elimu scholarship siana isu tuosete kuma siana ilasi nae ona mathina itaona kuthi skulu tunaina komiti pakuve kenda kwa kila sub county kila komiti nene kalile yasa kwa siana ila itana ino uwezo wa the secondary school na siana isu nisi ukwata scholarship nisi kwewe wa school fees kwa miaka na skeke wa shopping ya sio kila month kila term sikanenga we pocket money kila term na kila kana kanenga we bus fare ya the school ela ketitwe kukana kukwa miaka ina ela yati ni kanewa full scholarship. Wanauwe wa Mbindio ni wakulia enenthi na muno asiai kulunga mitue ya amanyua akavindani kalamate skulu tanzie mwea kukwata mbau kuyanisya ndeto sio. Tuikulia community na mama tutete sima make sure kana siana isu palasi nisianewa moduli lokomaseo isomenesa nundu uyu niwo muika ula twikwatia wikwa kututongwesya ibinda yukite siana hii na ile ingia sime otwa school sio then siana situ to make sure nisiasoma mpaka siamina class cha form 4 na siandana na masomo mo. The only thank you can give us is going to work hard in your schools. When you have been called, don't look at the school. Some people who are called in Alliance High School, they say it is automatic for them to go to university because they are in Alliance. Alliance doesn't study. The person who studies, it is you. So it is in Alliance where we have some people with ease. Once you go to school, choose your company very well. I know you have been taught a lot. Choose what to do because life depends on you and make us happy. Amanyua na mwene methwa na FCSO ya kuonanya wendiwa wa kusoma na kwithia mumite misini ila mivinye. Iseso ni latu wa skulu ni wa Kitui School. Amanyua ingine methwa na FCSO ya kuonanya otanu na inengu ila methito na sio. Hata nyota yangu ni yako, sitaki hata ungeseko, kwake Bwana nimekuwa maana simbanduki kamwe. What I believe, Mungu aliniona. Yusiana ambe wa manatano yasi aminona kutetheka na scholarship ya vengi wa Equity kumava kaunti ya Kitui balasi kwa kuthi klasi cha form 1 nokana kuyanisya ndoto siasio siwe tata sina wikwati wa kwithia andu memwanya vandhi ya Kenya kiripota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui. Neta Onesimus Chalo. Na tuikwata kilungu kitu kana livoti yetu ye mwanya muthenyani wa umunthe ni kana musi wa masaku wikundu kwingi kwa kuendesya indi andu aingi alamatambuka musini u ni mavika kisioni cha mwilu kila kilelo ni wa kuma masaku kuthika ngundo vakuvi na soko wa Kaloleni ndini wa kisioki cha mwilu kiuo mitungia kiu na siendu ingi onatangali ni siambata ki mavandu va kuthea undu ula utuma andu aingi na alamatambuka kisioni ki matiwa na makolio maingi weni wisi kitumi cha mausenyo a livota witu Daniela Mwongela ngotha yatu na avika kisioni kiu kuthiana mausenyo a na atumbanisia livoti ye mwanya na ila uminengete isietwa wamba ona o na ki ni kilungu chambe.
Kaunti ya Masako ye maundu maingi makwendesya kivo kima cha koma vya yadhwe kima chelu vya kati wa kundu kwingi kwa kwendesya enendi ala matambuka ku Masako ni moka muno kimani chamwa kisioni changelani wakuvena soko wa Kaloleni vala ni kilomita mbuthu kuma musini munene wa Masako. Kwenana nondu nthi yombiwe na kwenana na masomo ala tusoma imanisioni kiwu chathiwe uthea mavinda ala chetwa vandu va kwambata indi vacha mwilu kiwu na sindu mingi ta mitungi ya kiwu ngali kati wa sindu mbingi ni siambata kima vandu va kuthea. ya kisioki yambiye tene miaka ya 1940s palabai anakeli masianiwe umwe weta wa chalo nongi mwilo anake asuma ima badha no mwe atuwe ulu alelu no longi dheo alelu na batu kikana kana andwasu masianiwe matwaite kebeti kimwe kwa ukibeti chuche kala chuma kimwe kwa mwana ke omwe na chuma kila kingi kithi ko longe lami wa mina kwekewa andu mambe kuona kindu kite cha kawaida sailambua ya uya kiwu bandu ba kuthea kisiokete chambatite ni vandu vala venguma muno nundu wa kiwu kwambata nandu kuma kona sionthe cia nthi ya Kenya na atalii kumanza ni mavikava kauntini ya Masako kukusia usenyosu indi aingi matiawa na makulio maingi matena usungio nindiambe kuungama ba na nyemwene ka practically na non tweta kiwu na tuona chambatite so ndikwela ni chao ndikwela fenomeno ni ba twakulio ku atumia maitria andwa masianiwe evinda ila kibetikia thiko longi etele chuma kithele kiuga kukwake bethabe ona ngusanisyo esu aye kala chuma kingi kana ndwisyo ndo mbothi ukethia ni ta ngusanisyo esu wethia no makisyo kimona ta ngewaya uimu kana ma spirit mandu asu metha maikusanisya the tag of war kibeti iki usioka kwa yungi kana kikaloba na kutwika ni vandu va usenya ekalima kisioki ni mekwelesia kana kisio cha mwilu chailite kwithiwa kimaetea utethio na ukwati lakini maitetheka kuma kisioni ki nundu silikali ya Masako kwisila muveani wa utalii ndiaisa kuosa undu usu na wito na kwikia mitalatala ila yailite na kwa ilia kisioki kila kikuzasia atalii aingi kuma nthi yonthe yukwa ibindani ji pai utethio withabo muno no anake ala methabu ni metao kiwu andu ila moka lakini ndwisi ni bandu be kwa free for all pai bandu be na restriction kila mundu no kuka kwa uyu bakethe wa mubango wa pakeke wa kibuli kana gate withia mundu no kuiba kindu ili kabauna mbesa ile yo sanu cia koti itethio kesi nthini wa kilungu cha keli nitikwatiania na muvea wa utalii kauntini ino ya Masako nikenda kumanya mivango na mawatho asu manenganitwe kwa ene nthia na kuvikia vu vekitwa ta nundu andwa ni maendeea na kwetela mena wikwatio lakini wikwatio ni wambiisye uyanzika na makambisya ukwengo ito matuko manini ukeume na ngavana tiendotie wa meki government yaku cha mwilo hiyo itiete lolo ngi ukuka na gavana lazima wetie matonyo ko twake abaye nisele to kwakwa at least uketha no to kilanganja no tumeloche nini ugethe aba ona ndo mayoka ba ugethe no bokando ngi tofauti kuma kwaza iba mesi sifa muzungu ndako kaba kwa kagethe akibutu mutabiwa ba ndandakani
Kisio cha mwilu kila kinguma muno nundu wa kigu kwambata bandu ba uthea. Indi ene kisio niki ni maendeleo na kulia serikali kulikila kati na kwa ilia mawithilukwa nikienda kwete utethio kwa mwika na ndwalangi omesila kisio niki omwana atui makwate mawia na makio utetheka. Tikwate ni ndini wa kilungu cha keli, tikwate na MCA wa kisio ki, Minister Muviani wa utalii, obomwe na atongo yangi alame ukonanwa na kisio ki. Naindi mwendo musesia kwa kilungu cha keli change wa isunike ndawende na kumanyanga mbeange yulu wa mausenyo macha mwilu kwa tiani na Daniela Mwongela umundi wiyosa umwe na nusu na saa 3:30 sia utuko tuminukelelye Mauvoo maitu vala munini wa President Dr. William Ruto ni waisye kana ateti aingi va Kenya mevanga na maundu maki mbai aiweta na timu yake ni mevangite na enende Ruto ainene ya kanisa ni wa AIC Kilimani musini wa Ilovi ni waisye kana kielelo chake ni kukelia mathayo ma Kenya kwa kwailia ukwati wo. When you see the confusion in the political space, the disorganization in the political arena, it is because a new thing is happening and people cannot comprehend it and people cannot understand it. We have said we are changing the conversation, we are changing the politics of our nation away from ethnicity, away from changing the constitution so that us as leaders can share positions, share power, and do things that benefit us. And we are moving the conversation to ordinary people, changing the economy so that we can create jobs, so that we can create opportunity, so that we can create enterprise, so that we can create productivity for our farmers and pastoralists and dairy farmers. We are changing the conversation, and that is why the traditional politicians are having a problem. They don't know how to organize themselves. They've known to organize themselves around tribes, around power, around positions. Now we are telling them, no, we need to organize ourselves around the people, around the economy, around opportunity, and around empowerment. That is the change in conversation that is causing confusion in the political arena. Mkisoma gazeti ya leo, all the newspapers today wanasema kuna hali ya taharuki kule kwa kiwanja. Watu hawajui ni left, sijui ni right, sijui tuungane na hawa, sijui tuungane na wale. In short, kimeumana. Naende tuwetiana na munini wa president ayase kimeumana vauni voto avikamuthia wa Mauvoo maitu kiokoni cha umundi otondo ni kwa thiene kana kilungu kino cha kiokoni twitha na ilungu itatu kilungu cha mbene cha thala itulikite ndeni wa kilungu cha keli cha mathangu ni tumanyene cha ukindeni wa mathangu maitu manene vandhi itu ya Kenya ni ngwatianyo nake alena mwende wa mutinda kundu kathivasa ni nsiokeleti ni Erastus Kithuku wa Nzomo. Inu ni Mutongoi TV.
musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na edhi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya idha uvetetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona. Utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 siaweo pa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau indi nisia wetina ne kavila niambia wengi mukamba ni wisisia kusangongoi inyusa muluo yu vai kunyo muluo nondo Vilingi ni wabugwa ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongoi TV kwatanyo ya mukamba ni Twafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia nanema no manithwa bandi ni wa Vilingi wa Mauvoo Metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu woni wenyu wa Mauvoo ni wathela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu mwe makwata mema vyo maumete ito cha kimwe kiruanda na ngwatanio ni vina yu Mutongoi TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya mukamba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba ni Twafika musi wa masaku kundu kwingi kwa kuendesya indi andu aingi ala matambuka musini uu ni mavika akisioni cha mwilo ila kilelo ni wakuma masaku kuthika ngundo wakuvi na soko wa Kaloleni ndini wa kisio kicha cha mwilo kiwu na mitungi ya kiwu ni ambata kima bandu wa kuthea ulo tuma andu aingi ala matambuka akisioni ki mahiti wana makulio maingi liambe kuunga maba na nyemwene ka practically na non tweta kiwu na tuona chambatite so dikwela ni chao dikwela fenomeno ni yeba we niwe sikitumi cha mausenyo utwika na kana aume eli chalo na mwilo matoite kiveti kimwe na kila chatumie methiwa na ngusanisio ila sio thothea undu wakiwo kwambata bandu bakuthea aiye kala chumwa kingi kana ndwisio ndo mbothi ukethia ni tangusanisio siwethia no makisio kimeona ta ngewaya uimu kanoma spirit mandu asu metha maikusanisia the tag of war kibeti iki usioka kwa yungi kana kikaloba nikienda kumana kindini change waino watiane alivota witu Daniel Mongela wakeli wa matuku miongweli na wakatatu wa matuku miongweli na yimwe mwaini uunthini wa alivoti mwanya na ilo mepatisite wamba ona uu wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba.
kana ka type 1 diabetes na insulin na nundu wa thina wa kwata uituzu wa diabetes serikali ya Kenya ikwatania na kambani nene ya usevya ndawa itana vodesiski na iyokie na mpango tuwita CDIC Changing Diabetes Children na kwa hospitali witu munene wa Masako kelwa ungavi wakwa kitwethetwe na kitwe na kliniki tu cia ciana cia sukari saidi na bakuyu ciana bakuyu yangiliana imwe na miongo monza twedece thini wa kliniki tu atio na inge tukwaraniana namo thini wa hospitali munene wa Kitui hospitali munene wa Masako twana tuende twina wa askari kana wewe kana wa askari nikaile kwatiwa na thini wa kliniki pesa ndira tweka tunengaika naku ndawa ila kailite na ukabuni ciondo wa kutumia kwao nduketha na thina kana ndwina mbezi ya kwa hospitali cia kwa ndawa no ndawa cia kila muthenya wakande ni wa kliniki tu tukaonenga ndawa na insulin na tubundisie atunenge kwangera kana kukaila tumia kya kere ndikaila kuthima sukari wakwa ibinda yonde na bau mwana twethe twina machine cia kuthima na strips kwao wamina kuka onduko kaka kwa thina kamilande kabigande na kliniki ito kanenga machine ya kuthima sukari nondo sukari wa kana ndo ita ote kuthima mana weolo kada wende kana wika waita nendo no twana kuvinduka ibinda yonde ani waile kwetha twana kuita na kulungalia osukali kwana na kidimi chawo cha katatu neto vundia sana ovo wa maliwando maileko ya na itwethe ana nutritionist na atalama ngima maliu ikana wethe kana kaka sukali nikanengwa liu ola wailete nikana kyane tatwana twatunge na wethe ikatwana kwetha na vina mwe yadake mwako mkyane kecho twika mundu muima kecho kwana kecho twana kecho kwika musi wako na lakenge netwetha another support services like psychologist nondo ibina imwe kurana kwetha twana twina thina na makulio maingi nondo wa askari na either atike kwenda mutaalamu wa maundu ma mutwe kwa twana twende tukwana kana twina thina wa kunyakiwa kwa wingi kuma kwa wingi kumosa kwetha tena vina muno no wa askari na twekulia twana tumuta hospitali tuthimwe na twathimwa tweta ndena kliniki kitu aitu kwambe so iti itwezana twinge ko kwitu twa wa askari pe hospitali nondo twa karema denasu mai twenda twetwa hospitali muno imwe twenda kuanda wandukane na wethe atu wanda watu tese ni chao na wethe atwinge twasya kwao kana ko ndeke na dalili sitwaweta kada hospitali kathimwe na kama mino thimwa ndoka tatwana kwatia na kukanenga ndawa akukaita kia netakana kala kangi wethe katonya kuyana kutika mundu muima kale kithini wa karia yayo na yako kathukumendi na kathukume akedhukume na atwika mwana wa uteja moto inombete cia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula no thie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine no thie bagwa mitango ndipite yu niota ina bathi kwata hiko ni takota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tune ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Inu ni moto
Mutongoi TV. Mwendo musesia nina uthikeria ingina na utho cha nthini wa kilungu cha mathangu ni tusikila kindini wa mathangu maitu na moko ni makwa nina ithangu ya The Standard nitwera saskithuku nzomo na kwani tawalena mwende mutinga no muthengwete ithangu ya The Daily Nation na sisi au ni wa ithangu ya The Daily Nation ni ngona moduma One Kenya Alliance kana alame nthini wa ngwatani yesu ulani Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula na Gideon Moi na indi Mauvoo suko liku ningu na nengelelia mo methanguni yakana otuisi cia ingi uthiuni wethangu yetu kona Mauvoo makonetie ciana cia mavatha ila ciethiwe cia mwaka muthelu mwai wa 11 na indi ningu na nengelelia Mauvoo suko liku na methanguni ya katatu oingi uthiuni wethangu yetu kona kana andiki ma serikali kana civil servants nimekwiwa kana ndithi ila indwa kana allowance ila mendwa manengetwe cia nyumba nisikindo yongelangwa ni kana withie maintenance kana kusobiwa kwa nyumba isu nikwenda kuyongelwa na ndi Mauvoo su metina wa ithangu ye ya koliku no methia mwongoni wa ithangu ye na ndi ngundangu nengelelia mokoliku oingi uthiuni wa ithangu yetu kwithia Mauvoo makonetie chama cha limu twitwe teachers ditched not to pay agency fee moved to over troubled union that had fallen out with TSC a lifetime. Na ndi Mauvoo suko likunungu nangu nengelelia mo methanguni ya Mwanza. Na tuwezisia Mauvoo ala manenge tuitwa nthini wa ithangu ya The Standard ni kana chongo kinene cha ithangu inoni kana inside One Kenyan's power plan for 2022 ni Mauvoo miokonia unyuvanyoso tuendete wangili ili na miongo na ile otondo lena otavye uthiwe thangu ya Daily Nation The Standard no wokwe na visa cia tongo ima One Kenya Alliance chama cha Wiper ANC chama cha ODM kana chama cha Ford Kenya na chama cha Kano na indi Mauvoo asuko awithia nengo otavya mo page 5 na tuise Mauvoo angi manenge to wito ni kana tracing relatives of Tanga victims starts kana no likana vena mbanga ile na atumiswa andu 13 maase mathayo moko yangale kosia siaya na indi iseso ya kumana andu mamusimasu manatiwe ni thayo ni yambeiwe Mauvoo asu ni page 10 tuise Mauvoo angi manenge to wito ni kana shock of COVID-19 kids held at port kana sindu cio thima wa corona vena unyivu wa sio vande itu ya Kenya na indi wetekana kana vena sindu ino cia kuthima corona ni si twendini wa port of Mombasa kana Kilindini kuya Mombasa Mauvoo asu ni page 3 tuisia Mauvoo ange manenge tuitonekana ni Mauvoo meokonia kimaniso kinene cha Nairobi varama andikite kiama asia kiama niwe vice chancellor wa University of Nairobi asia changes don't need CS Magoha nod kana mawali ukunthini wa kimanisho kiu alama nethi wa mayikwa ni kimanisho kino cha UN mekwenda kwitikilo wa minister wa kisomo Professor George Magoha kana ti lazima afikie na kwitikilana namo kana market ya mwanya mayika mawali ukunthini wa kimanisho kiu Mauvoo asu kunengelelemo page 7 na muthia thini wa uthiu wa ithangu ya The Standard ni Mauvoo meokonia mathau Tusker Fortress as Leopards lose again ni Mauvoo meokonia FKF Premier League ningo nengelelemo page 45 na indi ithangu ni yakana ya The Daily Nation ntukwithia Mauvoo ala nendo ngukuya kana imanengetwe wito thiuni wa ithangu ye ma One Kenya Alliance na indi nimekwasia kana kendwa munini wa Musumbi kana munini wa President Ruto si kenda munini wa Musumbi William Ruto no kwithwa ayitia kibila cha Usumbi na ula wa Prime Minister wa ndia Kenya na kino kwithwa ayitia kibila cha Usumbi One Kenya Alliance na moni medwa nimekueta upinzani wa katatu kupinga ni akibila kiita Usumbi na usu nubani ulokendo yekwa mwaka ni ukite na indi nimekwasia kana ndini wa One Kenya Alliance nimekwendwa maisa kuwa umwewo ulokongama kana withwe ayitia kibila cha Usumbi na indi nimekwasia kana Raila akendwa atekwenda kuungama kana kaimwani kuungama ewe kakwitia kibila cha Usumbi ni muthoche akoka One Kenya Alliance nikana makatwa kana makamwa ulokwithwa ayungama One Kenya Alliance ta Musumbi nikana mamu support kana mamunenge vinya mwakani ukite wangilile na miongwele na ile na ende Mauvoo suko likumu sesi anu media idhanguni ya kana ya
the Daily Nation. And this is the ya the Standard page 3 ni mavala no tavya yulu wa sindosia kuthima wa corona COVID-19 testing kits held at port is shortage bite kana vena unyivu vande itu ya Kenya wa idhimi sindosia kuthima wa corona na kuyana na ataalamu witimea kana oyunde ya Kenya iyo thima andu ondu ina thima vaumbene nondo kuyana na mundu umwe kana source kuma muvyani wa withemo ni kana vesindo isusia udhima sisi yetwe kilindeni cha Mombasa na kitumi cha kusiwa kiisikie kwa tekwetela tuone ondo maundu meudhi na indi ni wa hospitali sia wanda kana public na hospitali sia kiene kana private kwa vena unyivu wa sindu sia kuthima wa corona. Tuithi idhanguni ya katano ya the Daily Nation nitu kwithi ya Mauvoo makonetie kisio cha Mount Kenya. Magavana alama kisio chu ilani Nakuru, Kirinyaga, Kiambu, Nyeri na Murang'a, Embu na Meru nimekwithwa mayithiana kwa vamwe nimekwithwa maikwatana kana nimekwithwa mena umbano ulokenda wi muthenyani wa wathanthatu ni kana withie ni mathuthania na maete kisio kiu cha Mount Kenya kwa vamwe ni kana withie tuoka mwaka ukite wa 2022 kana wa usakwani munene nimenda maivoti kana maikona kula na wasio umwe na inde mayamwa kana maitwa nola ukwithwa ayungama kana ulokenda ayungama ta musumbi wako ma represent ngali kwesu kana president o represent kisio cha Mount Kenya ni mamukonia kula kwa vamwe ni kana withie maina mwaniko na indi Mauvoo suko likuno medhi ya dhanguni ya katano ya the Daily Nation. Twithi dhanguni isu ya katano ya the Standard ni kana inside coalition power plan for next year's race to State House ni Mauvoo la watafua ni lena likana kwi muthanyani wa iyo atongo ima One Kenya Alliance Kalonzo Musyoka wa Wiper ANC party leader ulani Musalia Mudavade Munyanya wa Ford Kenya Moses Wetangula na mwene kivila wa Kanu Gideon Moi nimethi wa mavikiana kwa mana kwi muthanyani wa iyo na atongoi ange masiama isu ni kunena nisia yulu wa ngwate neno ya One Kenya Alliance na ndi ni umbanola wethi wa kwa masambe wa muonza na ndu ingi metha mayekolanya nicho kiunena niswa vaundeni na ndi kuyana na ila metwa insiders ni kana atonguyano onthe methi wa manena na mena etha mayele anu ula otonya kukile kivevelo cha ngwate neno ya One Kenya Alliance ni kwate ni wethi wona ndeni wa Mauvoo maitu mandikitwa Mauvoo Benjamin Mwaka vala endeni wa umbanoso na atumbanisia ili vote yesu kwa ni kwa nethangu ino ni kana umbano osu unenesia ondu matonya kuota chama cha One Kenya Alliance na sekutanikana ni kula ku campaign ya chama kiwe saidi ya ngwata ni wesu saidi ya ni amanyika selling the party the alliance na indi kingi ni kana nimeona nisia ondu matonya kukwata mbesa sia kufund kana campaign funding we saidi ya kabina ka campaign nimetha na mbesa nimevangwela kuetekana ithiwe ya nene wavo na kindu kingi kithiwe cha nenewa nikiuna otavia cha kumandano ula utonya kukile kivevelo cha ngwatanio ino ya One Kenya Alliance kingi ni kana komiti ile nyuvietwe ya andu nyanya ilikana ngwatanio ino yetete vamwe siama inya na andu asunyanya member asunyanya ma komiti isu ni makuma siamani ithi inya eli ya member eli kuma siamani isu sie inya na ondena member nyanya na wetekana kana na asunyanya uya wo ungi munene ni wa kwikithia kana ngwatanio ino kimiao ni thiwa voko Mauvoo asu kwa withianu no makwata page 5 the Standard. Twithi idhanguni ya thanthatu ya the Daily Nation nitukwiwa kana Uhuru lands coast Ruto off Israel stays kana nitwisi kana mundu munini wa president Kiswani kana county ni ingalikoni ya Mombasa na indi nune iwe ayuma kwa muthenyani wa iyo na president etho na kiabika na prime minister Raila Odinga na kioku na indi Ruto nune ethiwe aitambuka isioni sia Mombasa Kilifi na Kwale na indi na Raila niwe ethiwe aitambuka Mombasa Kwale Kilifi Tana River na Lamu na indi nake muthenyani wa umundi president wa nthi tuno kwithiwa aitambuka military function ile kwenda Magagoni isu ni Lamu na indi isio kaingi athi Kilifi balo kwendwa ayikale mirati aisisia kanani inspect mirati la yithu yendeye ku na indi Mauvoo suko likuni dhanguni ya thanthatu ya the Daily Nation na indi Mauvoo tasu imakwate dhanguni ya thanthatu ya the Standard yetu wa coincidence lena Mauvoo asumane maandikitwa page 6 in the Standard Raila aite we will find way for BBI to go on assures Raila ni kana munini kana ulawai
minister munene va Kenya Raila Odinga ni waise kana kethiwa koti ni gwitha isia livoti ya BBI kwende na mbe mone makwithiwa maimanda ondo matonya kwikithia BBI ni yaende na mbe nondo kwenana na Raila ya BBI yokite kutethia enendi na kiwe lena wotavya ni kana Raila engaleko cia Kiswani Mombasa kwi iyo na athilamu na ki president Uhuru Kenyatta no vikie kuo kwi iyo kwituka umundi kana kwatiwa kwambia elaita wa coastal tour valo kwithwa aitho imamelati ya maendeleo county ni thanthatu cia Kiswani otondo lena ithai kwelesea ndie kweleanja mbeange nondo Mauvoo asu kwa withiano makwate page 6 The Standard. Twithi ithanguni ya Monza ya The Daily Nation tukwithia Mauvoo makonetie maskulu na alimu anene na indi Mauvoo ama ndikitwe meweta kana alimu anene nimethitwe mayongela school fees kana ndibia skulu na indi kuongela kana ndibila mekwithwa mayongela sindi ni wa fee structure kana mutalatala ula winda unenganitwe ndini wa kila kindu kia account itwe kana nikichauke katumika aba na nichauke katumika aba na indi mbese ila mekuongela kwitwikana kana isumongelete sina mayotumia logo kana stamp ya skulu ndini wa mbese isumongelelse sikitainda ni note kula ukona ya nitabe ulusani wendeni na indi kuni itina wa nitwisika na skulu siethitwe sivingwa kwa ibinda ikubi ne nundu wa mwaka modelu ila tu affectiwe ni munyo wa corona nikwethiwe balika kisungumukuti kana batena weleku wa undu tamsika enda na itwisika na yusiana ni sithiwe siavinga skulu na isi kwenda sisi okethia skulu itina wa wiki umwe kana wa mithenya 10 na indi alimo kana asiaite alimo asiai nimekwithwa na ibinda yumu nundu yu mwaka usu twathikana mwaka omekwithwa maibingwa wa Julai kana academic yesu ikwenda yambia mwezi wa Monza wa nyanya ni kwithwa yina umu nundu makaiva school fees kana makaiva ndebisi ya skulu itina wa mieyele mpaka mwaka usu thereni kana withi mwaka wa ngilile na 23 kana wa ngilile amongwele na itatu ni twethwa twosa ila system kana academic calendar yito yaba witinanga ni kana withi kila kindu chalikana na indi asini motata mayasi kana alimu anene nimethitwe nimendo mavinyeyo kutane muno kuongela school fees kana kuongela ndibisi ya skulu na indi twasisia meithwa mayiva school fees kana mayiva ndibisi ya skulu itina wa mieyele kwa uni undu umuko kusurvive na indi Mauvoo asuko likuno media ithanguni ya Monza ya The Daily Nation twithanguni ya Monza ya The Standard ni kana ni ala Mauvoo ni otavyo lwa kimanisho kinene cha Nairobi University na indi Vice Chancellor VP ulani Professor Stephen Kiama ni withi wa yasa kana mawali uku ala maneki wendeni wa kimanisho kiu maikwenda witikilo wa Minister wa Kisomo Professor George Magoha kana ti lasima Professor George Magoha akafikiana kwitikilana namo na ti lasima aketwa mwanya nikenda mayeka mawali uku moyo amwe mawali uku la maneki weni kana ni kuvunzia maofisi atano ma deputy vice chancellors na indi ma replace wani 2 associate vice chancellors na indi maondo ange maneki kiendeni wakimanisha kiu kinene ni kana ni kufikia na Kuvetanga College than the two kana abolish 6 colleges and condensed all that 5 faculties to 11 ni kwatia ni mukwele wa faculties ni chao ne yu nethiwe cia uma 35 na cia condensed kana cia kiwava mwe cia ka 11 kiu ni kindu kingi kinethiwe cheki kanthini wa kimanisho kiu kinene cha Nairobi na Mauvoo angime okune kisomo kwa mituki ni Mauvoo ma ukamba big step of faith as KCPE star secures scholarship Mauvoo ni sana kwete mondeni wa Vilingi witu wa Mauvoo kwe muthenyani wa iso vala mumanyi wala wa tongo eti ndeni wa KCPE ya mwaka usuna thele ngilila miongo ili kalani keli to faith kawe mumo na kalaka kwa team maxim 433 maana na miongo 3 yulwa maana atano nonethiwe akwata ilaitwa scholarship kana kwithwa isomethwa ni ofisi wa CDF wa Matongolo ungu wa Moyumbe Stephen Mole kwa miaka yontheyi ina na kwambia ni kana ni onethiwa nengwa cheki cha silingi ngiliana na miongo ili ni ususu wa CDF ungu wa utongoi wake Mule na gilia na isuna miongo ileti ya miaka ina ni ya mwaka umwe ni usiwe seithia witu athese nesa nondo ingi mana kulalia gilia na miongo ili nisi utonyithia faith kawe kusoma skulu ni wa Kenya hainginyamine isuni cia mwaka umwe school fees uniform na sendo ile ingi siende kandi ni wa skulu ku Mauvoo asu wamenda kwa withiano ni page 7 The Standard
tuithi ithanguni ya nyanya ya the Daily Nation itukwithia Mauvoo ma alama netiwe manethiwe matiwani mathayo mo bala itina wa ila ilolia mauta inethiwe ya balukani kauntini ya Siaya na indi nibe kuelewa kana ni manavie wethi ama yisomanyika na indi andumo kana relatives alame kwikwatia kana me kukia andumo amwe ni kwitha manavi yebe una mavya ni mwaki wethi ama imanyika na nimethiwe mayumba na muthenya kwambisa muthenya ni wa iyo sub county ni kana hospitali wa sub county wa Yala sub county hospital ni kana DNA so ni kana withi ni manewa remains kana material mami yando moni kana withi ni mathi kumithika nende Mauvoo asuko likuno methi ya ithanguni ya nyanya ya the Daily Nation na Mauvoo asu meanenge toita ndini wa ithangu ya 10 ya the Standard no kiule na wako ele sentisi okele nondo wa masaa na niandae kwa imweni ndini wa Mauvoo ma county page 23 alama yapata na Mauvoo ma county page 23 the Standard vena Mauvoo kuma county ni ya Masaku for farmers to get title deeds after 50 years ni utanu munene kwa aimi ma yeta wa Kathekakai Farmers Cooperatives Society hii ni makwithe wa maikwato vucho itina wa muvia wa itheka kwa sekanane kwitha we manenga title deed ni methito maithinania na title deed kwa ilungu ya miaka miongo 5 kuma 1966 nginya oyu mayeso kwata title deed itina wa kuthoa kitheka kiu cha eka ngili 17 ku Mauvoo asu makwate page 23 the Standard na indi ithanguni ya katatu ya the Daily Nation nitukwithia Mauvoo makonetie inya umwe wa ciana ile cia mavatha ila sina miaka 14 ukwasia kanane withitwa imanda na ciethiwe cia mwaka muthelu ni mwiwe 11 niwe ciethiwe cia acia kana amomba ni cienesa mama mukicie sawa mwe na amomba ni anesa mathi kanisa na mama cia mathi kanisa na kuma amatia mathi kanisa aciokeria nomba ndacioka kuona ciana cia kingi na iwithitwe aitatondo batonyeka kumanda ciana ciake na ndaiza kuikwata na indi no kwithia silikali nikana withia ni athigilela katina kumutethecia kumanda ciana ciake keli nitwili keli tukamweka class ya nyanya na kala kangi kai class cha thandatu lakini ni mavatha na indi no kwithia silikali kwa muno nikana withia ni cia mutethecia kumanda ciana isu ciake na ni kauntini ya Kajiado aikitengela na indi Mauvoo asuko likuno methia ithanguni ya katatu ya the Daily Nation na ndiminokerelia ndeni wokunikiliwa mathangu ithangu ya the Standard Mauvoo mathola ni utavisie ma FKF Premier League page 45 ni Canadian Tusker drop points as Western Stima Cage Leopards ni kana mathawano maende na kwi muthenyani wa iyo timu wa Tusker FC uloni wotongwe tindeni wa ligi mungama wa ligi ino ni kana ni methiwe mauma moloto kwa modo na timu ya Mathare United Mauvoo wange ala mathawu kionekana Western Stima matitie timu wa FC Leopards mbao 3 kwa ile na ile Bidco United maimano ambao ile kwa ile na timu wa Bandari FC umundi kwina mathawu kauta ala mevata muno na mathawano ma Kenya ni kana Gor Mahia methauka na Kariobangi Sharks kiwanza ni cha Thika Stadium mwendo wa saa kenda na quarter Homeboys namo mathoche wazito kuyana kuru o mwendo nusu wa saa kenda na quarter na mwendo nusu wa saa kenda na quarter ni kana Posta Rangers methoka na Nzoia kiwanza ni cha Ruaraka na KCB mathoche mwana cia Ulinzi Stars Ruaraka Grounds mwendo wa saa mwonza cia muthenya na Vihiga United methoka na City Stars kuyana kuru mwendo nusu wa saa mwonza Mauvoo angi meokonya timu wa Kenya kana ndi ya Kenya na mathauni kana kuyase kafa ndi ya Ethiopia likana imwana cia ndi ya Kenya ile sino kuwa miaka ya kana ithio wa miaka miongo ili na 3 under 23 ni maende na kuthauka mathau ma Muvila wa Mawe Lembetani ya umiloni wa Sua na katika na Sekafa ni kuya Bahir ndi ya Ethiopia na yu ni makwithiwa umundi methauka na timu wa South Sudan na masinda ithau ino methwa mayekatia tikiti wa kuthauka semi finals cia mathau aya alama ende kuya Ethiopia na ende ngulikanya ni kana wa chuma ni manethiwa matandika timu wa nthi ya Djibouti mbao 3 kwa mulu kwa mwana sito cia Emerging Stars ni siende nesa kuyanga liko cia Ethiopia Mauvoo asuma kwa page 45 the Standard na indi musiesia wa Mutongo TV woni bota wika mudia wo kunikili witu wa mathangu wina kwa lena mwende wa mutinda na indi nito Erastus Kethuku wanzo mo na nitwende na kilungu kitu tuna amina usunu kava wa kele yuni wa thela wa mathangu ni valatwe thatwa asia mathangu maitu waenda Mauvoo asu kwa withianu enda wiyose ni kenda wese thianu wa manya kindini twisa kusomea kila kindu twenda gukotavia ala Mauvoo ala me mathangu ni kenda wese thia wewe ya ukwata kana ya unguza wewe asa ya unguza wewe ya unguza enda wiyose wisome
na indi ndisio gatheti ni na mweni witu nondo no vikendeni wa studio Peter Kilonzo ni etekevela cha MP kana moyumbe kilioni mbunge cha Matungulo ni kauntini ya Masako. Kwituna nisa maondo kauta meokonia uteti na utongoi ndoka jibasa. Inu ni Mutongoi TV. Wimi wa ng'ombe cia yeia thini wa kilungu wasia wa mwimi ingi nona usiye mukeka wa kina mukeka usiye wa komea tumena ewa komea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na mutolito transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with ibami ndoni vena upa upaite in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno ugethi onoka tema mbaro ya matambio atano ndio itegemea nondo mbaro isu to na kuongamia kiugo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindula sembesa ni mazira sembesa wasia wa mwimi. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi yake la muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa mavombe yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile biasala situ. Niwese mwanda waiko ulawi mwingi kauntini ya Kitui. Mwanda huu ina wasa wa kilomita miongweli na ulikuwa mita 300. Mwanda huu ingi wina usi waiko ula wisilite katikati wanguta ila iseovitie mwanda huu waiko. Mwanda huu ni watumia wane itasi atene kwa kuividhavo ila si kauni. Gila kilie Mwaibeti mwakane numutuku ana yunike ayo kila bandu balika mundu ume oza wotowe kingi. Imagine mbazi yetu ayete kama ushilika Mombasa na nundele bano mundu ume ekaba esimu kana zilingi 500 ndeleva siwe na ndeleve kuza mbewe kambasine akameba izina ni momongodania ndi muhananganya kono kona maiwafu nukuma maiwafu unyasokisi mwana nunga akatumisie hiva tia home honde methame masasuspect tia mwete thate ana sana tia tange ijo kutumwa na ati mwete kwitete kamota mwa akatuweke ina mwitume siafu Gila kilie We'll begin the process of getting out of NASA because that coalition is coming to an end. So the answer is yes, it is our history. The second question, as you have seen from the statement, we are going to invite like-minded leaders, and there are going to be many, and many have expressed their interest. So treat this as the forefront team. We're going to have a bigger team going forward. Hello. Uniona?
Si niko pale angalia nyuma. Niko pale si unaangalia nyuma niko pa Uhuru Park. Unaona sasa? Si nimevaa ile nguo yangu ya Nigeria. Na nimevaa ile kofia yangu nyingine ile Godfather nyeupe. Kwa mkono. Angalia kwa mkono nimeshika ile mke yangu nyeusi. Si unaona sasa? Si unaona sasa kuja. Kwa tasikiza tune ya Raila Uhuru Park. Tuma SMS waandikite skiza yatiwe ni namba 533 ile itatokenda kwa nyanya imwe. Ino ni Mutongoi TV. Nindi mwendo musyaisya kalibu thini wa kilungu kino valani kwa thitakana twina ngava itatu cia kilungu cha umuthi na YouTube ukavani wa muthia uteti na maundu ma utongwe vala twithaa na mweni ula withiwe ndi mutavya kana nini thi tuna mutavya no kulika thini wa studio no vikie na no kwithiwa wimona na wimumanya o second mbutho ciukite ni twera sasa kithuku anzomo na wenda ukulio vanthini wa studio wenda kumanya maundu la tukitha twende kana wenda kusangia na wisile nthini wa utumani mukuvi ile 3915 ile 3915 na namba isio utumani mukuvi vainde vi kana ni free of charge na indi andu ma Facebook ni Mutongoi TV andu ma YouTube ni Mutongoi TV official na twi live nthini wa Facebook na nthini wa YouTube na indi andu ma Twitter ni @Mutongoi TV ke @Erastus Kithuku twende na kuonena nyayu nina udhocha tutamba nyingine muthia wa kilungu. Karibu sana. Asante. Na indi ni muviana ndo wakuka na ndio nenga mwanya ukaide musia isi ndini wa kamera eno na we mutavya wita wata na umetava na wenda chao. Asante sana. Ando mama tongolo na mama sako obo wakwacha ndiye kwatanga ino mwamu kisenesa nyeneta wa Peter Kilonzo Mutiso kumangolone matongolo constituency mundu mutangwa mundula ukwenda kwete utongoi mpya kwito matongolo lo kwenda eva elsungyo wando mama tongolo na asante Rastas mundu akondocha Mutongoi TV yo monde. Mutongoi TV ni ongwatanio ya mukamba tigwatani akamba kona yo ndevala mai yunenda tuambie bwana Peter. Yes. Peter Kilonzo Mutiso. Tigo? Yes, Mutiso yo saneo. Mutiso ni yo saneo. Yes. Ku tuyambia enda tuambie ovano wase wenda itikivila cha ujumbe. Na wana mundu aiza ku class no kwenda itikivila. Pesa hithi aveke nukilake musukumite muno. Na nitwisi unyuva ni webaza. Twina baguvyo mwako omwe. Twina 54 Sundays CTL. Wono utalete wamana. Nenge. Hizo 54 Sundays CTL. Ku unyuva ni no thengeye. Na utondo wazeni kana okethe 11 2022. Nicho kiusukumie wewe itikivila kino. Chambe nyene sieto ne Mutongoi wakwa ne innate ndo asongoma ase wa musiawa na neno neta utongoi witu wa matongolo oibungola na nengwenda utungeangia kuko ubungola nete class ngoma eta proactive leadership tondo neno neta utongoi witu ina mathina ugesa ithe ya mujumba witu lawepo tondo asako iwe ne chama cha waipa ndeta MCA alange makakwatania tondo MCA koye kwitu mayane wa mawaipa no mawanengiwe koye kwitana maiko ne amo no siama mamanda Mutongoi again Mutongoi yo manengi ndambe yo mabalocha ndoli loemo tindo ambe yo malilika kwa atiala mwako mwe kangu kule obutwende wazebe ovungulu ni weva ni chao kona kivungulete ondo Utongoi wetha we wa kututethesia kuto represent kuye national government twino Utongoi sindo mbingi sindo cia CDF sindo cia county twailite iwe tena Mutongoi kwata ni atongo ya lange kuyeti na ward 5 tailite iwe MP wito timo yumbe wito ayeta ma MCA maito 500 aketa wa west wa east wa north wa Chelena Tala make kalande mesa ne mwaka asia yo twitisia ndo maito siendo ata kuma kwa county government ikwato sindo cia national resources tondo ninyu MCA na ithio ndete sakwito nano mama tongolo tweka ata muka push kwa county government kwa mutwa ano maito na mama kwa ate sindo union ndi kwenda kweta Utongoi wa kweta Utongoi ya lange on the mesani kwa MCAs
kuona leaders ma CBOs market leaders ando ne make kala mesane make dhukiane sia ito ando maito mama tongolo meenda chao William Ndeva bwana Peter Kilonzo Mutiso wenda kuya ando mama tongolo kana mheshimiwa Mule ndeka yake huko kwenda kwika ndeka yake ngwenda kwika na sindo mbingi uteka nenda kutavya kindu kimwe ndikweta ngewa ya malelo Matongolo sub county niyo governor motwa utaye kia lelo kilomita ona kimwe vando niki twi Machakos county si constituencies nana the other 7 governor motwa ameka barabara lakini kuitwe nengia na maito kwa maheso twitisia MP ko waiso push ma MCS kila mundu ndio utongo lakini MCS timo push wa ni MP MCS usini wao yabo na MP aye ndena kila ward lakini tio mweka lende tatongo ye mukas elaita watu lobby nyene enda kweto tongo wa kulobea anomaito siendo mama tongo tukeka lande na ngame nyene iko ya national government kwa parliament na nyene mwema ku county lakini hivyo ndeti sa kweto nando mama tongolo kwa utwe kata twete sia anomaito mama tongolo siendo tikwata sia national government tikakwata sia county government also na uvungulo onge weva nondo wene wazi ama no wena mavungulo weze ndene wakilitio chama tongolo sewe votiwo okay wavo ngasome abo primary na some yetala ese primary leba ungolone na nekala ngolone noketa bana umangolone haya uvungulo onge uliketa baba lokho na beno uvungulo ndene wakilitio chama tongolo na bana baloto na kuendekedia barekebisho kingi ne basarisa na nendo tonge mheshimiwa witumole kemba no ile show ino ya Rastas no nekiene sako tunenge Faith Mumo kele tukalaka na number 1 Kenya check cha 120 million cha 120,000 yes. Sorry lakini mheshimiwa kuisi hana mbinge si apply ta basare itaiso kwata itenda mundu ipusha itaenda itakuwa media tondoka ine sio na tell this tondo story ne nokia kwa Star na kwa blogs yu iinge mheshimiwa wenda si kiata school ti next week ndo lilie basari upusha ndo makuko yo bisine maiko nenga basari ola mesi twinasia na offense mbinge ndi list ba ndiwe tamasitwa ni protect their confidentiality lakini mheshimiwa ndo lilie sana iko atabasari twenene yake ucha Faith Mumo ni tunoni na nego wazi na nenganye nondo nikinomile ndeni wa Mauvoo ende lakini wenu wadhanite akanengane lakini nona na kidogo na Faith na unatelekeweka kwisi nenge miongo monza na 5 ineliwe si ateleka yes no nation kana nongewa kiuti kila tuna report from ground nondo tuneo voma inenganwe na Asia cha nenge nisioteleka 75 kwa une kwa Matongulo constituencies kwa constituency tena siana over 5,000 si school ni siana miongo monza na 5 sio teleka basari alangi mateto na mekata twenda mekata na tena basari si tukanengando miongo monza na 5 isu natio school yemwe o class kimwe andwa angi mekata twinasiana sia chelene tena sei kana sei mevo na maino wezo tena ndo ma ndonyo tena ndo ma east tena ndo ma tala tena ndo ma west kwa na maina basari yote ekata toilet either twina quarter system ya ondo tionenga ne basari na kwa maondo make so motonyo manene hata ndini wa kiliombunge cha Matongolo nondo ndugwa winena muno maondo mambasari nintokwenda kwasekana veno lelu munene tiondo muno twekanesa school sito yekanesa na kisomo nicho kindu kila cha maana ni empowerment ilo tono nenga kana nyeke ko munde tike somo pa maybe we got na mbita show kanethwa ndena the confidence ya kwetia kibela kengwenda kwetia nye mpaka bune someta na basari nye nene sin elango nena ngawa basari nene sin nene achao nye edha kwa ndiye nene nasari na nya kwa ni class 7 kwa unando mangolone manzo methe tima yake arambe makoka kwitu na ngakwata basari nye chambe ni community student ni some methe to community na nendo give back to community through service delivery
na ilango kwa kisomo ni kilelu na empowerment yoka through kisomo mundu anewa kisomo ethwa hanewa another confidence ya kwika maundu ange maingi na kisomo kitu ni kilelu na itwa ile to liliondo to motivate teachers to motivate osiana na muno tele teka siana sie moi kusoma ila kana koi kae moi kusoma ifa wewe awadi motivate mwalimu la wewe hena ops kana hanikau na mwalimu nde saumia musala wake yawe siana ile itatu tondo suti wewe wake kwe siana mbinge mbwesi ya mawane kuthi kusoma tondo ina school fees baune bo basari ile to chipin na nako ya toilet either twina quota system taka lili asiana situ ile situ international school toka asia basari allocation yo yano ila sia extra county tika asia basari yo yano sia county and so on toililia school fees ya nene siana sionde day school yende bondo mana national school na national school nde bondo mana extra county ka county school kwa basari tinengane twaile to nenga tondo kana kamwe no sio kunenga siana lakini twaile to nenga kana kamwe twaile to nenga siana mbingi tile tondo to balance yes to mondo ni ma otongoi tondo atwele sio se vo kaya vo na ukasome vo otongoi lawe thito kuma elawe wo ivie na wambia kuona otongoi otonya asia withito wilanja to otongoi wa matungulo ti ulawe vo oyu wonde otongoi chambe otongoi wa Mofat maitha 2002 mpaka 2007 wa otongoi museo Mofat maitha ata MP wa esi ata wa Kangundo constituency yo twakia ne kaito na 2010 constituency kwa Mofat lakini yune wa Matungulo West ward yela kwa na Mofat wa MCA wa kwa hiyo Mofat MP wito aino tongoi wa kwekwatwa andone ona kwene sewe simo wewe tese to Mofat tiondo tondo MCA lakini ndondo ne wa thukumie anomaito mama tongolo ebindayu na kithito aililiono matono tetheka otongoi wa umabu o kienge wa former senator Muthama Muthama ni watu tongoi sinesa nanya na campaign ni sia Muthama ebindayu na university mo 07 na yetia kevela fact ni na mweta university students kwake ni student leader KU na otongoi wa Muthama wayo mailu ayatona itatongoi kwake makekalande nicho wonie lawatie kiliomunge chombunge asianda etio senator anengio block tondo ando meso thukumi wa kondo ilie ndo tono tete ando mo otongoi wito yu walikile okio baloka mono twakwatenge wa mono ya party politics pando ya development wasa ile atio kwa tiondo tio tethia no maito tekulia mono oloko tethia oloko kutongwa ese chama no bando ba oloko tethia no maito no kwa hivyo baba tethia na ndio kulia muno ondo waelese ya utongwa wa musio woko vendo kite ni chao kitumi kinene muno kila kituma otongwa yi muthuku ko se wandene wakisio elando maya mo lilia motongo yi malilia chama kwa kio nicho kuona kitha kithina kio kitha kithina tondo muno te blind wa tewe sai that take bindune ti kuona motongo yi musio ti kuona mundu tono tutethia kila tulia ile wa yokite chama kiko yokite lilia elections it na bitie sia Machakos sia by election sia senate wave ya Kavindu na wave tondo na wiper tiate tondo yo mutongo yolo nailite saisu inaenge waya pe UDA ya Ruto na pe wiper ya Kalonzo sasa ni kupambana Kalonzo na Ruto teu lilenga waya mutongo na nye deny in either of the camps cause nye ezuno na yeme no na kiki no geta katevya ano maito mama Tongolo na mama Machakos County Nandi mwendo musese ni ndini wa Kilungu vala tuende na kulana sema mundu meo kwenye uteti na utongoi ketha bwene kulio kwa mutongoi latu ena kendeni wa studio nena na itu kwisela ili itatu kenda imwe itano namba isuni otumani mukuve na va indevi na nduma Facebook nenyu otonde mutavizetu live ndeni wa Facebook enda oti otumani wa kuvau ukule kana umye woni ketha we mwekali wa matongolo muno na umye woni wa kuyulwa mondo latu ende na nena nesi ayulwa mondo motongoi ndeni wa kisio keu mondo mama endeo ondo methi maende na indi mukamba wonde vala we no vikena kumya woni yulu wa maundu ma utongoi
na twende na kunena ni ya kwithila Facebook Mutongoi TV na indi YouTube na yone Mutongoi TV official. Tuende wisa ithia ya tongo yingi ala mukwitivila mwa kwata ivusote eno mwenda kumya kuona nyasindu ila mutongola ivote kite na indi nena kukulia kulyo kwa miaka esu mutongola ivo Mheshimiwa Stephen Mula withitovo ni cha utonya kwasia i andu mama tongolo ni matele kite nacho ndiona meteta kama maybe kuenda as out of 10 chambe Mule nenda mukulia before term yake expire next year na before no selela utongo wa matungulu lelo witu wa ndonyo wa kumatala ku indonyo oloto kwata ni Garissa Road ni wa kwamie na contractor either on site na waentie kone mukulia tondo ni wewe in that position atosukumia lelo su tika mulilika na legacy ya lelo wa kumatala ku indonyo ni wekiwe lami tondo wene watupushi ye lelosu 20 some years back Uhuru ni waloji yena walokitewa 1 billion Kenya shillings na contractor nukite lelosu kasogwa kumatala mpaka Kisukioni about 7 kilometers 7 to 8 kilometers lakini kumavu kuimbaka kwa Mauram kuimbaka Ndonyo ni kitoki thina ni malelo ni kitoki kwa ute kulia ni kulia Mheshimiwa Mule before term yake expire next year na nye ndio kose lelo tongoi atopushe teni shwete na lelo ndika ukenya kwa ambe yange wa lelo ne ambe yana maondo ange teutekeva tena legacy nzio wenda kwasekana no kule wambia nduona endaze baikindo matungulu kiki twetaji boto na kwasia kiki kiwe ni Mheshimiwa wendaze baikindo no yani wena confidence itu no tusome that imana situsia boda kainanga license na twasia na asanti na yuto enda accrete ile sako ya boda iwe thriving before mundu ngeo kekwoselela before no kekwoselela ne wake hospitali no ingeo eka serpentin tabe hospitali akatina ndia isa kwamba kwa munde na ndo alama located kitheka cha hospitali akatina nemesia kuosa tondo mumite itheka na kwa maiso kuna wea lakini ne watu wakatwake hospitali wa Sengani wa matu lakini we need more of that. Okay. Yes. Na you need more of that. Nondo ni wawina mwikio kana ukalika 2022. Nenda kukulia ati nicha ukwenda kwika kivavukanyo. Nondo atongwe ingi welike ivilani mutu ya ngamwaki ya lelo ngamwenzi ya kivu ngamwaki ya lelo wa kisebeni jinga mutu wa Yerusaleme na hakambatia yuti sindu mbingi mwatha namo no ibinda ya siasa ningenda mu convince mwenenzi nicho kwenda ika kivatokanya kwa mwenenzi wa matungu my friend before ngosonge chu yes wasia atongo ne mathana lakini niwe siku ya tongo imathukuma na niwe kiuti nawe tani chau atongo ne mathana na mayema kweka lakini kwa alameka yes ndiye sika atu yemwe kwa meka na lakini ingi na alama teka nitukwitikira nakyo nituone totongo itu ondo withito wini ta governor ondo atwathie shawa na ya te aiso siona tesiona Facebook chambe ubuko na kutumia kwa CDF kuketha kwi above reproach kukethwa to manage anola manage CDF lakini wese MP either a patron twali taiwa tiko na project life changing tuko na ward T5 tukaasya tenza ball 5 pa year kwa kila ward ne kwenza wa ball mwe tukalila kisio kila maybe kitena kiguba kube tukakenza ball mwakosu kembwa tasi nitabando tangonda ball yo ya kwamie ngamea ndo mangonda netwenza mwako bohol na toyama mama lova Sengane sunitala ward next year niwe koka tukathi chelene tikia no market tulune inyo yenu bohol koka next year lakini ando ba echelene soko yenu yoka mwako
twathi north tika siano makwa maura ball ya nune twenza mako ya noma ndonyo koka next year toka west toka asia ano ma kethimane ball nune koka mako toke ano ba joska yene koka mako okay saidhi ya kila mwaka netweka kendo tangible na bursaries nakuya nene na wecha kana ngethwa nina ndi push to the na quarter a system to the na a solid plan ya ndo take allocate bursaries tika asia Kembe National School te ma allocate this much and ma account extra county this much and ma county school o kuyana na nondo school fees yani na tuililia situation ya musiai kana yakana kana orphan na nako ya mondo no either aseme abwele lakini then maino wezo maino toni nondo wa maybe no ile balwa ta you know the reason ngwe amashimiwa itumole ainshesiana sia kwata basari kwi corona na kwi corona ndo maisha mawea biashara nesi asinke kuina profit na siana isio kasu na mwako ni like ni crash program mesioka next week na maibunga October maisi okaenge no na ikwita mwile siokite na January maketho maende kaenge kusioka school kuone mkoli ya mheshimiwa wito ai ni shebasa risiana isia kwata etinge wa ya siasa kuka ambazari wananya nika kuthungu tete muno na ndo naiwa kasukumete muno kana mbosoma mautumani atatu bawe ndi nikaenda twende na kilungu mautumani ni kwisela ili itatu kenda imwe itano na Facebook nako ya Mutongo TV kana mbosoma mautumani ile atatu nyeneta wa Peter Muthembo niva wa Munyu Erastus Mwanosu ena vision aende ya ou akatongosia andu mama tongolo musisi haya nake onge asia Mutongo TV kedia Mutongo ino imwe ni Mutongo wena woni munene ni Agnes kuma matongolo Agnes nemuvea aya ni vathika no ni mwene tavya Mwanosu anenete uwo indi ala mekivilani manena otake ngwati no awati ozundo azia ala mekivilani manena otaku ndi malika ni mavendo ki na ndiaku ya tofauti ne nye chambe nendo bukomando mama tongolo ndio kitepa etondo waipa nendo metavu ka chapu ka uda kana chamo kingi twazi ka chama kingi yene independent candidate da tometo ba yene mundu nende to bukomando mama tongolo na kanisa wameongea bana tutavye Mutongo utonya kutethia ala matetonya na mena siana utonya kutethia siana sio atamwa Mutongo wena woni musio kaundi ene nawe atakaba nakwe asiye neno mevo lakini mateno wezo andozima ile topate wa basari kana ile topate wa basari tondo wewe na sei basari ti just for orphan nesi amundu lote tona na kana kendo soma babe ne kule iwano Mutongo TV ne ziko ngaliko sia the river ngolele Mwanosu we ekwatana na muteti weva ne ruto yi kanani Kalonzo neze mawoni maene ndito manenga ndaya na ni independent candidate at the moment ndiye kwa Ruto na ndiye kwa Kalonzo lakini yuto ndongale kwa ingete aisoma na presidential candidate yute ambako yangeweso ni kwa tanziko ni wasongeka na indi utumani onge bano ando asu onthe tuyimona na lelo wa kuma ngoloni kuthi kithwani peta wau vaiki yao ni kavindu kuma isoni yinye osiywa lelo la wendete kwa na state ya wila njara ne wila ni wa county kanani wa national government ne wa county government na nena nene tena MCA wito Mofat atwekia kondo kutatu kalavati naitulia ila kiao cha kithwane Alright, naindi ina kutuma mwantumani menyu kwisila ili tatu kenda imwe itano ngithandi masoma Facebook nawe na Mutongo TV Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus ketho twende na kilungu twenake Peter Kilonzo mutiso na ola kwa wena mema kutikivila cha uyumbe ndeno wa kiliombunge cha Matungulu ni kauntini ya Masako kukethani ndo atonyelela na wikulia uyono ni Peter Kilonzo wa Mutiso na yu tuende na kilungu kitu na tuende na minukulilia nienda ngutunge hoitina banini na niveta na kutunga mundu ambia asewe bandu akaya wavo
nenda kulia no tawe ovo no kai tose ovo no kai ovo no ukono maundu mengi no ambia nione totongo hii undu withito wilanje mathina manene ma matungulu ni meva aloto ona kwasia mathina no nyeta ni mutongo ni mondo anya kwandwe mathina ara manene vi mathina cia andu ma matungulu chambe ne stima despite ano ma matungulu twasia ate part ya metropolitan katwe bakube Nairobi twena areas mbingo kitu matungulu itabike wa ne stima ona bukwa kwa nekala wathi about 3 kilometers then ko istima wathi area ya kuma ngomene ko isla katine ko isiande ko ibandu beta wakaende ko istima ngaleko ya matuma mwetu kwe kono kuta stima wendete na area itawa Kitulune wathi ngaleko ya Kayata kuma kwa maura kwe kono kuta stima waichalene chambe ngeba titomo bawe anomaito transformer na CDF tondo function nene ya CDF need to support national government projects act just as a support base ugondo maito mama tongolo wendo matabya kindo kemwe nika nakola ku testima tokekea ngekea priority tili ya nomaito ne makwata stima no temo madrop ya nomba lakini ta mathenge cia transformer na ketwe tika cia mondo yuba uno eka kamweye ki estima lakini transformer ibasa itha imbesa mbingi kwa mondo eweka kwetha kwekia lakini tika muthenge cia transformer bwe ndaka nganga na ondo kunganga ta mundu aka drop stima kwake kwa stima ni kindo chambe ngalilia chakele ne kigo na nene no tabeyo lo ball tikasia ngekala ndena ndo makwa tikasia omunde tio nenga na borehole maybe Kiboko location ya Matungulu Northward ela ngeto nenga ne location ya Kalandine ela ngeto nenga ne Koma location tondo budget ya CDF tate either nene but either enough kutweki osindo kadhaa kila kingine ni kisomo na kisomo ni na yemo ya basari isi namba itatu kila kingine malelo talelo wito wa kuma tala kuthilovi neo the main road na lelo wekitwa ibinda yange ya kange ya part ya category 6 lelo suno enda recarpeting kanate lile kambatika recarpeting weke wa fresher tonwenda yake wa dual carriage kuma ilovi yoko bika Kamulu lakini tika umya Kamulu teko ko bicha kwito tala tedo tatediano maito banene malelo kwanza mundo la inangale nini mbeza siake ila maybe atedia kasome thia kana ka muntu ino atwa garage no atwa garage tondo lelo it's not a smooth ride at all azu mathina ma matungulo kana be mathina ngi mathina ti maingi tika kone na uti nene chala manene yali ala manene yukingi na nene tena MC wa Tala silanga wito wa Tala wa twiki sewage yo nondo ando matome yake hiyo maito mecha kwaone ngukule mheshimiwa wito bwana Mule silanga wito wa Tala ndo atwiki sewage ndo lilie ondo tona kweka ukatethia ndo matala na silanga ya kwanza nandi akwamie nitwenda masilanga kadhaa kundo tofauti kwa ndo maitu no make farming irrigation tika tananza okay saida ito kuna maondo wangi teta ulilia leo tika mboso uba leo haya inoni Facebook Mutongo TV makaumba loka Mutiso if you want to be MP tafuta chama za Ukambani usuni woni wake asante eko kunenga woni haya Bena Mutiso watching from Tala he can deliver to the people of Matungulu haya na kiono asia Moteti Jackson from CAT hiyo show iko sawa sana Vuva wachai watching from yani yakaiwa Masinga na ndi na kutuma matumanyi menu view Jemo Kim tuiva mwini ova ngalekosia kema mboni usiye ngalekosia mbona nwende no seja ni andano ukevano ngukule kulengi kwa woni wangu chamondo na tawe Mutongo ni chao kitu maswa atongo imavendoka nondo wesaithia nakano kwitikana nakwa atongo mayite kivela metha na monoka musio no kwitikana nakwa kau ndio la ndo le atiwo na wesaithia benela
disene soothing target ai tamu muno weza either you mwene ndeni convinced lakini anengwa kula alika ayolo nola mwene ndi kwanza weza either the asi yake aikedi nende vinda ya kampeni chao ye keke wakila na mwita watint ni chao kivendoka ni chao kituma sio hatongoi amwe ti onde amwe meko you either atanaye mutongoi either maybe anaendia akakumba mbesa bando kana mbesa yete kwenda usikia money laundering through kivela kwa ndanaye na woni wa uthukumando chambe woni wake naye komanda wea tio thukumi wando yu uimanda wea naye wakwata wea no wenda kwe yumbeka kola we yumbeka ugesa uko kasi ando anga maite slingi ya naye ibinda yapi kama ngoni ya kura tondo ndiye menda on then enda ndo ta 25,000 ni manenge yana kwa une ona nena 2 million kadhana anenga ndo slingi yana nimeonenga kibila yu atongo ingi ma census ya tondo maeno thukumi ndini wo na woni wo wae nje ningwenda mbesa baimo tenda mbesa tinzo biblia ndasha money answereth all our questions lakini kemba welikana lusani mbesa nenzio lakini welikana no lusani wa kwenda iso dhambia mbesa siako ndweso thukumando tondo akwata kilwenda kana we waetwe ni chama when ndune yumya we ndene waku mine maybe rafiki yako nonie we neta ina tobesa na weteka onenga chama ki na chama ki cho kamba ndo mbalo wasia ne mande chama cho kamba teka upushi na tethi na we vushi toto bweteka kona biashara yo sune mundu wethwa aetiwe nando ate yet nyeba imundu ambe ongama wavinya nena thukumana wavinya 2017 haitio governor ti wavinya onambe mutiso ngama kumatongolo tika lonzo nambe ongama timo dhama timo toa nyeninye ninonie ndene wakwa nona no nithukumi ano mama tongolo ngama nenga uthukumi ola wailite na ngatwika usonge wo maundu asu aweta onthe na wikule mheshimiwa mule aeke ni withi waweta mundu na tawe mutongoi wosie tambia ukasia kane kuni mheshimiwa simu tukomane tunenene mutabi bana ba ando maitu maende nesa kana weki okilia ukaweta sima ya kaidha busy na make appointment obisine ndi sao through na sutinye ne weka na ndo ingi mekito na mutumeo no kana ke bae tika kona simu wono yai o busy kana ninyo mukona mazala aye tiko na masala vailio kone wani watati kwenda wena wendi wa munena nisirwa maendeleo mano mama tunondo cha hata yu kwenda otongo wenda hoteli ando mama tungulu na agenda otongo wenda hoteli ando mama tungulu tiwo ni mwezo kwa manamuka nena maondo mama tungulu tatongo imake sio aisa ikala mesa mondola ne kaleta na ke mesani ni mofat MC ya waku MC ya waku MC na ngamutuma tondo molenda obikeka na kenda iso obikia mole okay aya to ovau ndeni wa wendi wako fe ando meto amuika kana youth naweza hivi ando mamuika mone mo ingindeni wake sio chonde ndo kwa na census ando mamuika nemo aingi ando mamuika na mo mavangilite ba ina programs mbingi cha kutethia ando mamuika chambe ando mama tungulu constituency mamuika alama taetheketa kwisilamo ne makwa ni over 200 kumasomethia sindo cia kwithomea self employed maithukuma online kuone ndo kwa omunthe nyene na agent maana ele ndio na kane mathoe kane mundu tondo nini meselite moko ne makwa ngamabundi cia sindo mbingi ngamasomethia na ngamanenga wea 200 plus na ne mama tungulu constituency na hiyo na utabia ni na agents matathoeka alama meselite moko ne makwa ano mamweka etwa ile taidho na talent development is not just a talent show atikendo katondo nitwenda kivila tukekea league ningwambe ya cup ya mutiso na cup ingeso kunenga proposal na ameandikite 2018 ningwethwa na mutiso cup kila mwaka ngwetha mutiso cup
connect teams yo on the ilasia Matungulu constituency kuma ward level like na kwa either talent development either mako next year not either ekeva kila mwaka to identify talent na ni naye na chairman wa football FKF wa Machakos Nol na namwelesia kila ngwenda ikenda tiki kuna kitho kianda the blessings and guidance ya Atongoi alama me connect moveosu kingi ni tika odia career weeks taila tedwa na university na tuedwa na sessions ya utabia anarika maitu self employment is a way to go maike kuona kuandikwa ndukatwike slave ya mandawea ndukatwike slave ya wewe obetwe ni opportunities mbingi na timatavya ti shame kwa sio munde noto cha matumbe ukata matumbe 60 kile tumbe ukwete profit wa 10 bob that is 600 besa yo ndeo kunete na yute yako hii dignity ni program ni rane ase utethia na youth lakini dirane at a bigger platform kuna kwa toto ngo yonge vandono utethia anarika ainge maito wala nende ya utethia but at a platform yo londi pike almost kila mondo together na programs kila ward ni kuye ward sito ni tano together na program kila ward kikine bangi tabandu beta wanza ambane isine ni chelene ward kuchanza vikiliku bangi ni wanangite siana sito mono wewe kila bandu kuito Matungulu lakini kuwe mwingi siana ika ume ya skulu ningwendo lilia ondo titono tethia anomaitu mamwika maka wala drug abuse together na programs na sio mteo matavye maiko kola school school ikeso mateve miaka yonkite ila mako makesa usenga yeto aktia school neke wambe kweli la nesio ka school na kwe wanangie masa tena drug abuse mbinge Matungulu fangi na ndo alame utavangi Matungulu me utaya kuma usini nendo manenga woni maiko twanangia siana maiko twanangia mwika wito ni generation meananga asante aya be kindu ndane wa nguzia wenenya undo utonya kwitha wetethia andu mama Matungulu ketha maka kuamini na kunenga kula maundu ma witi ni waze mweshimiwa ni wakite hospitali waze kuonge hospitali za kwamie chao na ni mubango ulotonya kiogeza ithia maundu ma witi ni mailandi ni wa Matungulu tawi Mutongoi chambe nga lobby na kwe wa MPT CDF peke yake CDF yeyo kaitwa itatona mundo ne wailete ku lobby ukadhike mbe kwa Minister of Health tika lobby tika kwata a level 4 hospital fully equipped ne wona hospital ya Gatundu level 4 hospital ndo yakiwe almost hivi to Kenyatta tondo the area leaders ne ma lobby ye ito ya committee level hospital matu no ti lobby ikakwata ikeva ina all facilities tika manda dona locally and abroad nanye neona ndomo lobby neona nina connection from here Kenya, in UK, in US, in Canada no lobby anomaitu mama Matungulu through ela political will tika kwata sindo mbingi sio tutethia hospitali wanatekekia a cancer center kuito titetheanisye na county government tondo health and county government yes ito muno either infrastructure aya kanisa matomani ungi umwe bano Mutongoi TV ni Frederick kuma ngoloni iya Mutongoi osu tumukwete mbavyo nondo wa woni ulawi nabo onetwa jam Rocky Raiders na ndi mwendo mose isi atwende na kunena nia kwisila ile itatu kenda imwe itano ningosoma maotumani mangale koni isu oyini soma ma Facebook Mutongoi TV and matita nongo sisi ati Mutongoi TV ke ati Erastus kidogo na ndi kwa alama YouTube ni Mutongoi TV official endo subscribe na wifikia na kushare no kuona tu live ndini wa YouTube na ndini wa Facebook tuendea Mutongoi naona masaa metu na maendeleo na kusemba nyana itu nenda itu nene Utongoi wa county general county ya Masako nondo nenge na wavoi wazisia na wathoima Utongoi wa county ya Masako kwa woni wa kuta Mutongoi na tawe mwenende
utonya kwase wilanjata na unenga percentage chambe ne critic munene wa Governor Mutua. Na Governor Mutua, he was too ambitious. Maybe in a vision ya kwetio president kumatana. He has tried his level best, but ndiye kuona level best yake kaneo the very best. Na ndio kweutondo na kuyai nete ya sewa vinya kivila 2017 ne kwa secretariat yake. No na kwa dhana siendo utaisa kweka kune kuma asiando kwa siya menzie bohol 800 na ila maybe sina kegune ne bohol 20 ubongo timu dhoku kwa siya kila nombe kedha na shower emeke together na shower kila mondo 2015 kila nombe kedha shower ndia sewe kala masako tondo dhuko mama sako nengo kenga na kila nomba isu ya pipe dream mutwana utatito balota ta lakini utongo wake yendwane convince ka 100% ni we right utongo wa mutwa nino nao ibungula na kulicha monoto petty politics kana wendo mbeka lonzo likacha timu to likacha ayi ko na nena negite education ni wonena ayi nangi ndia ukuli yuko utongo wa mutwa na kwa no tatete akakono ando maondo nange na kwa uwe tio wese iwe ndiye tio kibela na chap yake na wala ondo ni Mauvoo ndio na kaema mbetekela ku chap kuwe kitwa Mauvoo na wese kitwa Mauvoo tondo no bongo mwingi pala muno utatete ni malelo no kwito ni watumenie governor ke we kwato tumanio ano maito mama tongolo amamene yeke atoi maito maka ngundo ndo ameke gelelo kuma matetane ko ikadhiane ano maya atana mala ndo ameke gelelo 33 kilometers onakembo lelo ti standard ano maito mama tongolo ti otende lelo okauma kesukioni okaichelene okauma talo kai mbione wesele kinywi yazima lelo mata nini mama tongolo sub county yani ma county yu ma county aye nenge wa mwala ko wa county ndio wenda sub charge the national government lakini wewe enda masa charge tondo ndo ila standard ibike itunda tweki lelo onakemwa kumangolone koi bawa wetwa kidhwane koi mukokone usiwa weseleta kwa unga kumangolone koi kisikioni ituno twenda olami anaitwa na mama tongolo weke yeko la konge ne weke ite mavoko ne weke ite bama masako na kwa ne wonie lelo weke ya asembete bando wa masinga anweta wake bandene na kwa no matongolo sub county governor tato lilikana governor teza tatu kiata ita unengi ano mama tongolo nyendiao nenga kula tamondo lakini ano mama tongolo meona ngia kula ila mbinge ndo lili oma lilikane before time ya ku expire next year. Alright nene nato minokeleli na vya makulu meva no rasas ngolile mutongo osu akaungamana chama kiva ando mendo manyange wa chama ni independent candidate ni kwa tekino amathesia atwinene yange wa chama Alice kuma Nyeri tunataka maendeleo si chama. Asante. Aya, Mutongo TV uko sawa. Ambia Mutiso kuna siku tutamwamini. Muulize akiingia atafanya nini kumaliza madawa ya kulevya. Musembi from Kinagop. Titatene na asongia. Kauyo na asongia. Mutongo TV tavya mwana osu kevela netu omune na yomba ni kuthuko mamwene ndi kuma Matungulu constituency. Asante. Ziko no wasi wakainge kuma River. We muteti no kuona kivela cha usumbi ukamba ava kwa akuna tumbo ke please. By the way kwa woni wako uzio endone ne kucho usumbi wakamba yuti tine na chutondo twine so mana hoka neoka alliance tine so mana who is their darling lakini kwa nange mongamite mheshimiwa Mutwa ungamite mheshimiwa Kivutha Kibwana aya suma makita uso yesia mondolo utona kupikia bu at the moment no Kalonzo Musyoka kwa utongo usumbi na wako kamba egatwetele tone oka makasi flag bearer wono to no we side ya uda mweme bankie
they know presidential candidate wono vangi kome vangite na nona uru nitokomea kwata nai au meamwa mo kwata nai deputy akwa mo vyumo imotona aya ono asia ngai athima mutongo usu muno na ni ukulia wikwati ngai ukavita indi wethukisya wasya wa andu ni Agnes Matungulu. Asante. Aya atongoi ni moasu ala twenda kethia mwana usu na umwe ni Chalo kuma Ngoloni. Chalo ina ketheka. Aya we utumani unge we bano siwathi papa ekulo ye bano na inde motumani ni ile 3 imwe 5 ile 3 imwe 5 Facebook ni Mutongoi TV, Twitter ni @Mutongoi TV KE. Kivila nitumone IKVT ni Evans Masai aka Kamana. Asante Evans. Na inde unongea kwa kusiokelenge wa chama so yakulia wengamita chama kiva ngembea va ni ukethi muno ni asiai kedia Mutongoi muno mukulie alika kivilani atethia ana youth ata faith umwe ukuma Ngoloni ni kwatikicha ana youth. Asante nene nasongea gicha ana youth niweza wasongea ngaye kwa thime muno. Okay usenda nawe tesietwa na ende twende na kuminukililia nenda soma moto menyu mweke sasa ya muti tina kutwe minukilelia nenda kunenga mwanya yu nende tsia kusia muthia kwa mwene ndi nondo nona masami twi mathela na okoguve wenene yulwa Utongoi wa Ukamba tawe Mutongoi wona wendete ata. Asante. Ano maito mama Tongolo one Peter Kilonzo Mutiso kuma Ngoloni na one wo osongyo wenu wa mathina maito alama ekilio kitu cha mbunge wa malelo wa basarishi wa stima na wa kivu na kweta Utongoi utena kivuthia wa kutunenga ndaya nitendo kwata pride kwitu Matongolo na Mutiso ni wo kumweta Utongoi usu dide ni Utongoi itu wo Kamba ni kuli Atongoi maitu mo Kamba langi yo ndama magavana atatu meko Kitakalonzo malile kane makwatania makethwa na umwe vate unity tukesa iwa tili kasilikali ya sa uganda teka mwiso teka asia trendo kwa sukumea maybe tekwa tetwika na makoko no silikali ya aniwe ondo twekie 2017 vando Raila to nandendo siokelela tithwa ta form ya alliance na Jubilee tuone binda Atongoi maitu mo Kamba kukwatania na ndo makwa mama Tongolo nye nendo twika usonge wenu kumuthukuma na kithito na kuete change constituency neito na asante muno. Yes kana so motomani ile tomine Sara Nduku watching from Nairobi County tuko pamoja hadi mbunge mawoni make mesawa Abedi Lai watching from Dubai salimia mheshimiwa sana na inde nizenge megule kwani Mutongoi kwa ifika Dubai Mutongoi ifika kila bandu tono ye online online kila bandu website ni www.mutongoitv.co.ke YouTube ni Mutongoi TV official Facebook ni Mutongoi TV Twitter ni @Mutongoi TV KE na inde kwa alama SMS kana utumani mukuvi nondo economy ne thoku ngimase kana niko thoku by the way na itu ituma SMS fitilo mbesa aye eno ni free itila mbesa 23915 wati otumani wakuvau unanuko na kwa alama tuma MS nesa pa mbesa itila wavona Mutongoi TV ni nyai kitikila vandu Kamba kuke thabe motoi waguta nesa kukwitha haikwate Mutongoi mulilikanika na Mutongoi TV yevo afike na kuzia TV yake na nuko miona nondo hino ni yongwataniwa ya Mukamba ni muvya muno Mutongoi Peter Kilonzo na asante rasta nondo wako kwa Mutongoi asante wacha kama Kutongolo ndo gera ni muno ningo makethia na ndimea rasta si wa makethia yes asante sana na wangeza sia mwana wetu wa Boni Mutesia nini Seboni Mutesia ni rafiki yakwa mwana uko nawe ya musio muno report aitwa Matongolo nini mwese wa mwana mukethia muno ningo mukethia na nisi no wene Boni ngethi ndia bitapita na indi mwana musese na kuni kuvya we mwanya nondo wa kunyuva Mutongoi TV kwenda tuambie saa umwe kwacha nginya oyusi ukitopika saa 3 cia kwachani
masaa ele kilungu ne cha umunde cha muka vala tuambie na Mauvoo twalika mathangu ni twina kale na mwende na yuna amino kelelia na kilungu kiu cha uteti na utongo ivala ne thwana ke Peter Kilonzo na meama kwitikivila cha ujumbe thini wa kiliumbunge cha Matungulo kauntini ya Masako nyetwithia na mwendoni wa saa muonza thini wa Vilingi wa Mauvoo nende na kumanyithia kila kiende na ukitika thini wa ilembeta yitu ya Ukamba na thini wa Kenya yitu na kila chonde kitika ndesyo nitiwerasas kithuku wa nzomo kwa oyu tiwanesa no yikala mitamboni ya Mutongo TV nundu no yongwatanio ya Mukamba tiwanesa ino ni Mutongo